Kublai ya pi wei pai wei ke baju sengap ya kaktin ublai long bajang kene ka Amen channel faithful and true mataka singi sapang ka lenong baningkong dekat arpun riu arpun yau na kitab Genesis nangta ublai ulaong tongin tau ya ubriu ha kadur jongi uban ya serim yangi ai kin long kenrat halor ki dok kha kadur yau halor ki sim ka suin halor ki jendri halor ka khendau baro bat halor ki kenja par baro ha khendau kumta ublai ula tau ya ubriu ha kadur jong uhi ha kadur ublai ken ula tau ya ula tau ya ki senrang bat kentai ke kata kadur baya serim ha ublai kebadan hangi ki briu ya kata kadur jongi kumno ngisyam ya ublai ha kata kadur jongi kumno ngisyam ya ublai ke kata kadur jong ublai kebaya serim ya kata kebadan hangi kene di jingkeli ke kadur ublai hangi ke kadur ublai hangi la aban jubab kene ke di jing wara jing kusan jonga ke kata kadur jong ublai hangi aba ublai uloong tongin ya thau yo ubriu hakadur jongi uban ya serim yangi hakado kebanta jongi ni ya serim ya ublai ala kelas ngap ha gijing pule la aban syam ke jubab ke kata kajing ya serim jong ublai kebadan hangi kemenang ya serim ya ublai ublai usngau thu ya ubreu pat kumta ulah le ya kene kakam kene kaklu banga ai klaban jubab ki comments ya kene kajing ya serim jongi ya ublai lese new juboi perkhat ba ublai ong tongin ya thaw ya ubreu ban ya serim yangi ti kumnong ngin ya serim ya ublai ni la ban jubab kene ke ba pipa ha ki komen jong pi jubab ini apa tengnya kejingnya juriap kaktin joblay ya ki bentapa peroper bangin dup sengutu bangin om syupule ya ka klem da don jingmut ni bangin syupule ya ka bible tang na ka bantaban wat ke bapen mentoy yangi bangin dup le ya ke ke bangin mon rito ngin pej ngin duriap ngin puson pha bandup tip ya ke ba sisa